Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shilong. Tegin pet shua ka eka ka sorkarin dia kana. Mo, nomor ba ka jingmut hakin nisya na kalian cumi government ni kalau ni, na ka state government ni, kumo bi life is more precious than anything else. Nay at the same time badaru, livelihood is also equally important. Nay tanggal life, ka livelihood itu berkam. Te balai ba kapulong yang ini bangin ek relaxation. Wat hakapor lockdown lu boleh nilai relaxation nisya kendiat kadai bangin adjust sih kata kenang ba ka ekonomi jungi kanam collapse tu ni nakada mau pingin palakan ong yang mentah la ka lockdown kan continue te hingrai na kalian jungi ke state government ka ik nilai kalau kum mau pi nisim ya karai on daily basis ngipet ka ik situation kalau bat kum nuru bangin relax kat bala kenang ba kung mau pika activities kan ya hapo kejela jung ke district datang East Kasil tenre ke East Kasil su kabangi om ke red zone kalau bekas long accommodation rekat bata melim siang.